À la fin de l'été 1942, Mordechai Shenabi a envisagé de consacrer un mémorial à Jérusalem lorsque des informations sur l'extermination des Juifs du ghetto de Varsovie arrivent en Palestine. C'est en 1943 que Munio Gitai Wenrob, père du réalisateur Amos Gitai, projeta les premiers plans de construction. Son projet sera bien différent du mémorial que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, Yad Vashem ne s'inaugura qu'en 1953. Donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas de mémorial ni de lieu de recueillement pour les familles juives survivantes de la Shoah qui arrivèrent en Israël. C'est alors que le rabbin Samuel Zangwill Kachan, premier représentant du ministère de la Religion, fonda en 1948 le mémorial Martef HaShoah, qui peut se traduire par la chambre de l'Holocauste. Ce musée mémorial est situé en face du tombeau de David, juste à l'extérieur des remparts de la vieille ville. Lorsqu'on y entre, sur le pas de la porte, se trouve une sculpture d'une petite fille tenant par une main un nounours, avec une valise posée à ses pieds. Une fois à l'intérieur, il y a un bref rappel des persécutions juives à travers l'histoire et quelques objets de la propagande nazie. Les caves sont tapissées de pierres tombales accrochées au mur. Sur chacune d'elles sont inscrits les noms des villes et villages d'où étaient originaires ces communautés juives qui ont été massacrées. Aussi se trouvent de nombreux objets entreposés. Maintenant, je vous laisse découvrir ce mémorial. Heidi Schemame, sie macht durch süß die ganze Welt. Heidi Schemame, oi weh wie bitte, wenn sie fällt. Ihr darf doch danken Gott, wo sie hat ihr noch bei sie. Oi weh wie treuig zu sein, wenn sie geht, weg zu gehen. In Wasser, in Feuer, wollt sie gelaufen, fahr ihr Kind. Nicht um sie teuer, du siehst gewiss die größte Sinn. Oi, wie glücklich in Reihe ist der Mensch, wo sagt, als ein Scheine mit ohne Geschenk in Gott. Noch ein altes jüdische Mame, Mame, Mame. אוי רוצי מרים מהר יקירתי, גם אם דרכך מלאה קוצים בלי סוף,
תצאי מזו התופת, ילדתי שלי. תגיעי את כמו אונייה לחוף, את גורלם של כל אחייך את נושאת, את גם נושאת איתך את גבורתם, כי את חייבת ילדתי בבוא העת גם לספר כיצד נשפך דמם. תוך צער רב מתים אנו בכל שעה, ומובאים כמו לטבח צאן. שחורים כאן השמיים מן האדמה, כשמחכים אנו לאבדון. כאן בשבילי הוא העולם רק סוף רפה, כמתנה היא לי כל נשימה. אך לך הוא העולם פתוח ויפה, אל נא תלכי בדרך האחרונה.